2 Korin 5:19-21. Nirmashi os ni savenda karem. Awui wasilaka krasi norm pashirik miando kor hari nombo orok. Manirorng ka utarik ni nantari osos mumendek nara. Uhu os kaba orin ni untari ormuyoko ermpera. Uhu nirin orm pasindak masi orin ni musaventua. Unak waplelena ori mentek sinanak ma ol orngka utarik nanta ondo cipliling bahan. Unda osik krais nirin orngka masindak ori farniyik nisihi masi orin ni musaventua. Masi os ni saventa oso abui wasilaka cirin kuambuk or sabek baha os or sawhawahom ni saventa nir. Masi os ni saventa oso kraisi masi sir. Abui wasilakai utarik nanta nompon ci halaha orngka ci wapimpicik lika. Karem ni saventa nir. Krais kabakawan untari ampuri. Ako abui wasilaka nirin or ciwinakuri kabakawan hi amper kraisi kor halashirik or kisha abishaha ni farniyik miandok hariri. Erem or uri nompo orok orngka masam tencek ni naha. Abui wasilakai mesekomek ma warnamak nimu nantua.